Mikäs mies sinä olet? I live here. This is my bedroom. Good afternoon, sirs. I want to seek asylum in Finland. No way. This is my garbage field. Seeking is no problem. You are not the first one. Do you want to fight? But I'm bigger. So what? Mä skulan tai delan. Mä pelaan eikä kelaa, jos säkä käy. Sydämit fudan, mut se skulan, joka studaa. Perustin tuottaisen ravintolan. Tarvitsen hovimestarin. Eikä. Itsekin lopetan jouluna ja muutan Mexico Cityin. أنا حابب طلعة. بلد أمان ما فيها حاجة. Haluatko daju? Mitä sille tehdä? kadulla tuo kauan noilla raameilla pärjää. يعني برأيك أنا كمان لازم بلش مثل وأعمل حالي مبسوط ايه وهذا الشيء الوحيد اللي بس مو بتتبسم بالشارع يظنوا انت مجنون. Niin kauan mä täällä hengään, kun Stacy Kloku on tonnissaan. Maistuuko? Niin kauan They found my sister. mä täällä svengaan. Seiskas kuru, rullaa raiteillaan. ايه حلو. هيك أنا كتير حبيت فنلندا. بس إذا بتلاقي لي شي طريقة أقدر أهرب من هذا البلد بكون كتير ممنونك.